Sretan Bajram. Sretan Bajram. Sretan Bajram. Evo ga sad. Pa dobro, ali već ovo je gotovo. Znači 8 sati i već je Bajram. Zatvorim prve, zašto sam htio da otkrijem otkrijem tamo one, ja mislim, onaj chicken, one piletine. Pa znam ovdje, evo ga otkrijem ono lijep, ja zatvorim prve, onda rekao da otkrijem opet. Evo ga kaha, evo ga postavač. Evo, postavač, hvala Bogu. Ja konto rekao, mati kako je postala, mogla je na Čabi gore da posti. Ono, od sati do sati dok je ono bilo. Izdržala sam. Jedva nekako, ja sam 13 dana sam. Dobro je mašala, Nisam mogu više, tablete me, sad ću toliko sam mogu ovaj. Dobro je. Koliko moraš? Se more. Ja. Dobro, toliko sam zdrav, nisam mogao. Ko je zdrav, kaže se da posti ko je zdrav. Sočka nisam toliko svojove. Aha, te spike. Spije. Pričao sam na Facebooku, ovo se kao broj dvije na Čabi bio. Jedna, dvije, u mome uzeo za, sestra rekla da uzmem za onaj. Da klanjam. I to je bilo, rekao, aj more, to i cvijeće. Bilo neko cvijeće za Mother's Day, američki. I eto tako, a ja isto sam onda pio malo tene na Čabi. Jedan put, 2 put. 2 osobe bile na Čabi, ako su one bile na Čabi, meni dali ovo po jedno, to isto kao ja bio isto na Čabi. Ne mere svako ići i tek. Eto ide, mora se sada, ja nisam postio, evo idem sad da završimo. Malo još mama da još ove. Sretan svima Bajram. Sretan Bajram svima. Ko Bog da i godini doživimo. Ne bi mogu ovako gore. Ono što udavim.